tido high school ni rungsrungnai ngoi o jagao tangri teiwaisa lahara asok phaini ni nangkha basa u exam ro asuri susmita ro sanjani mu bo school o bos phaya khaiman bu kombo saptar go 2-3 bar phayo ke bole exam o bosi kaisa kene asuri amsi bole pass ni thangka exam bo asi kari pass man bagai jeng haino hai tai sama phika jeng bo bas jeng thum sa jeng school bo dili thango jin attendance utongo asi jeng ke omake bag ro khelo ke jeng bo khadu phunangkha belai no borok oma harok khayung ke jeng bo khadu phunangai jeng bo basa khachi ni student group ke je fail nai ba bag phainai oma harok jeng ma basa khata haike norok ni o jagao je miya noro lahara asokmani ba lahar road block thaimani oma haike tangai norok ni kuno mahai solution mayawoi norok tamo solution mani ba mahai ke norok miya lahara asokmani lor sainane nang o police of sawo sari gungkha soita satan ke jengno karpo jari khasna inke umma bu murok sui di phadi hino khanawa am borok juga du khalene hino han ba borok mo amar sadi huma ba jeng amar lahara asokmani mane borok lathi chasor na hinchino sikri uta haike tinibu to asuk jora umahai tungfajak jora ha ganangui no corona virus ni jorao ongui tongmani tabo suk jora karpu jari to night curfew umahai to payaku haike norok tinibu da soita jora umahai ke road block haye umahai ke no lor saina nai miya ni haike jeng tini horbon aina nangkhe nangnai norok tini horpan aina nangkhe ainai haike norok ni o jaga road block achok thano ba lahara achok thano o jaga o kibu officer ba hapangni tuifang mahai SDM DM IS norok ni headmaster mahai rok khai mada malai te norok bai malayaku tinin jorati malayaku kebu phan phayako haike norok no o jaga o sabo norok ni dukhuno sabo no phunungnani bagai norok mahai ke lahara achok laika jeng jotonon phunnamu sungo ke o shikha montiron phunnamu chungtam ni bagai chungno mahai roke jase kosto mosto ke lockdown si jeng tinta subject exam ara ambo emo maido mini singya preboot si jeng bangno final hinjo emo exam likha amasi borok ke class 9 ni umono sinaka ubo number no nge chung belai kha rok dukhu nangkha sosuk malia sagrok hain bagai chom ke mang khata bo basa pas mai khan ke ba haike norok ni school tuidu high secondary school ba tuidu high school ni headmaster no le norok sung tangi umahai ke kasai thangka tangke phelong kha umahai norok sungui thangai ba todo sungui laika norok ni headmaster no sungkha miya sungnai kha bono haike norok ni headmaster tam sanorong amon nong ni result siom hainge amang saimian asuk chimin so tai mung so khali tai sawo norok 2-3 din ka sopona anpun khoting yan sab obo chini headmaster ni tam Nondo Kumar ko haike norok tabo obo kebu phana norok ni o jaga norok ni solution no sana ni bagai ba mahai officer tangkhang hapangni naikol khang mahai rok phaya kan norok tai busuk jora mahai ke asogi tongnai ki jeng tongnai khuje jeng tongman sak jeno pas khaibiya sak jengbu belaiken khadu phunango lockdown si bol skamle omo sikhamonti allowed khaika ubo 11 8 12 by 10 thungmo already pass pai khani maidoni nge jeng ba ma kha khushi nangai nungmansi office kala khaika baksa fail pu baksa back pu baksa pass pu am bhagi nai baksa ke pason man thaisi o 600 700 800 100 ma herke manung ke sabo khadu phunaya tunai sar haike ni nisni mo gadi ni ani sinimu an mungkhe ni harka deporma ang class 10 o pore o an para an kami kha tuidu gondek para haike nungtini bo school ni phai oro lahara asok thika ang an school ni mung tuidu bare high secondary school ni sina ol haro phai asok sambo kol do khaina sailene resist ni ata ni number de double 6 843 सारी को अरे सर आपने देखे ना क्यों करने
আমার তো ডিউটি আছে তো